Inut IAS retired je ai kathar la po an arniang tangki song bong radalong soki idun. Dolamara Ward number 1 ang jok tok biara tumki sorkar pen ki piatowar cheleng dunlong lilang. Tribe hiniang bong kachar bo jok bang thom kebra trok apran kedam lapen bang pharoi sira trok kebra hini arenga hukesu. Pinyada pa birtalong pen nili sami dengmir kiling pi non birtang ton pen arjuponik tha. Sai katiki henlo isia khaya phan kenang sot abidilo. Bonta non ovi ki mi jase met karbia khe tuma banki sai katiki ahin kiludun po banki kethek longa phai jum hek hangjan. La sopena jok non ovi ki mi lo ke charli kethek kriya tum setami. Sai katiki ahin kachi hungdun kenang sot pura inut IAS retired abang phu an parta. APHL siamai phu je ai kathara hin pen methang hidi sundun si inghan la pen arniang tangki song bong setami soki ia sai kedeng dun. Lason si kedam tang jakhong ni phain ko resir kep arni la khain ko raisi Borjan MEC constituency angkang la khijana habar along APHL sia song thur pak pen hidi soki asai deng ponlo bang so hut APHL se mai phu je ai kathar chetong dun si radatum arni ang tang chingtang dun si soki asai deng dun APHL si racharya song atum akimanga bangki racharya le mati nile tuma song election hainang ji po phanchot kali mothe election hai he politik ko anma khelong ria phan ki claim pi ponang ji asai amo claim pi un elo pusi APHL se mai phu je ai kathar pen ningje pon APHLC ke la ke election ke hai chot ji phan le ke claim kali muthe election hai hete thang da son ka pre ka kam ke akim ake the ke claim dun long le de titi non dakta bisaralam dak hapu langting nangi puta nitum power nitum ji election hai det son te teng et popole hai ra non teng te det lo aprang ke teng pota pe dak thu phun lo man non dak ke phari ke phlik kep bak do along le ke munitum ningkan ke thom phli ke dak kheti claim kle det lo sok e det lo la si la dak isia bang phare chiri kep do dak ho la so chiri kep bang sin ni tum APHLC pen hidi sok e det po pula ben non pini ta ke e lo tumi pen lo ke cheng la pen la tang te ti ke claim bom po sok jong si e et un e pulo tang te da bang ke han ke ti si claim po pula a thema e litum jong hele ke che do man phlung nangi pu bom sita ame thang tum yong si hidi sun se ame thang tum yong si chai nong da pang reng re pulo tang te la ke bang phan phlung nangi pu ke la ke ki pu yong yong chot election ke hai je phan chorana la pen la APHLC tum phan election pape hai head ji pok akam ke claim chorana pu si ni tum ma tha athema APHLC tum bang si hidi bang ke claim nai long le kheti ke claim nangi la pen dukan do nai pu ning je ver tum la athema la do dete long le long akam claim klite ituma det ke chirayun e la pen ituma a kheita chirayun e la thuke kitab along ta tok do la pen itum thek prong alam la APHL se song atum setami racharya song pen anpar kapre ka sai setami do de sang si pensi claim pon bompo la pen ke bang journey hunger strike setami do ponsi 125 amendment aputhak modified veknang ji pusi lamthi pachini pon strike ke nitum permission ke hang dam lo pini yong si permission long lo te pen up lo cheng po ni thom do yi pen up dik la pen agos isi a point do la 125 amendment ke la ke modify nangi pulo tangte haladak article 280 paragraph 3 subparagraph 1 along haladak union government state government pu hadadak ke tok do haladak si ilitum autonomous state pahala dak tok dundet nangi union government state government and autonomous state pahala dak tok dundet nangi athema article 275 long si autonomous state article 244 alam hadak si ke tok do la pot la si 275 yong si ili enante ilitum autonomous state ke long ji ining ke thedo seta 280 long ke article 280 along ke hadake autonomous state alam tokte hadake itum hanang pipe det phala bangge 275 long bangge 275 bangge scheduled tribe tum phan la pen autonomous state pu sit dhake tok alam do hadake article 280 244a wala dake tok do
la puyo la sini tunge pulo penap hunger strike da la 175 125 amendment abang la ke lar chot nangi pulo ni tu ma prang anon sorma phang ki pidun tang do hala so teng claim nangi pulo mo pen pulo union government state government la pe autonomous state hala dak tok dun det nangi Kenana tong nali tum kidoi ni la style. lage difusi doji adim kangwai ke isia bangke la disia office ang no hala ATM de hadi hadak adung kalite ladak yong si kroi kri pulang te di no hala Don Bosco school ang no hadi hala dak aprang hiti so dodo daily market dodo hala dak si doji pulo kamata Keramta porahut ke ACCM barim Johnson bekipu sik sedul ke ankang therason polam thebangki rada phan ke pangnek soijia lam chot pusi jai ka tharpen ningje pontu schedule ke ankang ther po bangke lake munit phan pangnek soi nang po phan chota na lage niliama tha he lage serious alam gali Johnson beta la munit pangnek soi nang po phan chota na athema la sik schedule long ke tok do long le matters ke di the matters of land and revenue is equal to the state government pada tok do state government pulo tangte ladake autonomous council pulo pada tok do ante lo autonomous council pen state government chihoman lo kente anle ko si kang dugwok pu meilang yong sila ta ing dugwok pulo te state government ta ing dugwok pulo ipul ligi punang po News report KTV News Sorkar hin pen adon tina sarpi maratoma phan arunadoy tangka ki pipen chot ki hawar hapaching thur ponuni athe nor mathek pon long atengki sorkar pen ki dugde rad phan hemso pita ki tangte barpia hemso piseta e bangan ta chite war dor dia hemso job card p account holder tum atangka chelongli ration card piseta ahem gari hum thom pli sorkar long borenga choklem tum si long munak la penan parta to war pi patangte harlong thokroi roi pena kaprek kar byang long along ki thekdam long amat selvi Bonta ke Asia long BJP sorkar nang chari det pena phia bangke long ria lo chingthur pi lo pura along radamai pia long apong uchibut pon ring kilo ahok karbyang long lo chingthur pi lo pu ke Asia tumjong heli chi paruka sitami rong so rong boda jo pendang lok di phurong so pi pen kilometer Asia cha ka helo dam lo te towar ke vaksi ke onglang la son thotsi Dorbagori constituency angkang dolamara angjok tok bia hawar rong chora tuma bangke dolong ka bia jok luga charli so maratum dang lok hichi borwa ki dun pen kiso kiun e hut ka chi pona ki sung pen non ponta jokun ilang Kido kedam siksak pik to bara ve la pen lang ple lang thenga holin litum ke hiti borwa ke dun siksak o dolong ga ve po non la dak misono so la dak nang do kok si la so dolong chun ta ki bi nilitum kedam siksak o kido kedam usmala school kedam sitala son lo nilitu adim ke non ke bai do rep lo he apipia popo tum che than po sitame inghan pen mati yang le tum ta theklong lo ana towar ge no la pon da la son lo adon da do o sitame ke do ke tha ka dim da siksak o nili tum ke towar ka bi pen a jo lang te non bonai bom lo he sita do long a bang ke nili tum ke men tu pen eta long de ning kreng lo te la che ka do long lang kom cho lo mati che ka do long bi roi roi po lang a the lo te pon de ga bi de ti lo Nili tungi pu kang tunge la non la muhe jong than la sila tuar ali abi la si dolong nang pi ali hai nang pi te pulo he bang so hut rada tumpen kisung aputhak ka chethan pon ke nilitum arong langave towar avi kisukyun e ahut pulute piaja e pensi non puan ta chiponang bomlang tim kar byang long atum ka chipo bangke chingthur piglu pusi chipu bom seta nilitum arong along bangke hala bangso ka chingthur thekdun long le pusi chethan dun dut angkok ta lang ave to wara ve kisu kiun ini tung peja ipen sija dalam mara an peja ipen ci ponang non antami ani ke ward number ke 1 lo sita peja ipen si kisu ci ponang lang ni tu non hejong sita mi ala aru sumara kisu alang tung pan peja ipen si ci ponang lo son jat akisung dolang nili tuang non dak alang po timkar biang long tung dopian developing lo po ta dak bang thek long lela nitung dolam marar lok ta ward number 1
si puri lo ang jok to biarong ke lalo ni tung chuning ri bang ke he la rong atowar ini king bang ka che ladan ke pu sang tinang thok pi sonte la pen dolong prabjin ben ang bonai pi sonte pu bang se chuning ri gang tung lo alang le tung pham school lo chari ini kita tum ke bang tum ta pinan sum ko di la bang 100% lo bison dolong si cheladun bom la tanuga ri dak et an kenon ge pinaan munit tunga chelat siksak lata Allah dolong pen bang dolong lagi kaningji nun gang tu bang non amat pu bang lang da tek te der sit tahai sit amit to war bang mute sangti bang non prabjin nang thok pi son te pu bang la News Report KTV News. Kedam tang ni phopen Pakistan adet ni hang ni jangalong tribe hinia tum kang ton te pin kachar bo jok bang thom kebra trokatum apran kedam lapen bang pharoi sira trok kebra hinia rat arenga hu sonang lopusi berta pang dakpon bang so kachar bo laki asap so long le alam ki pena jok si tribe hiniang bong charbo ponang lopusi kedam tang bhom kuruani pang dakpon Raikom Saikia Sai Hempen ke pangdak pona tengki kedam tang ni phong bong pen Pakistan adet apar kuram a district arlo bosera arong along si tribes la pen dhorama songa tum pen ahiring tang rakmate thite thireng tereng pu an kache teng khenga sai deng ponlo Bangso putha kuram district deputy commissioner Javedullah Misud pen ke than pona tengki bangso kache teng kheng jase met ke Afghanistan adeda hoike dai kuram district arlo Kyaber Pakhtunkhwa along si siala pen Sunni tribes atum angbong si kacharpo la so hut bang thom kebra trok la pen bang pharoi sira trok kebra hinia tuma phan arenga hu sonang kok lopusi ningje pon Ajat pusutami kacharbo dimalong mati atrai patum angbong monsam ke padojia phanpura Raikom Saikia hinpen hiliki up asai setami deng ponang koklo Bonta bangso tribe hijan angbong kacharbo bangki elong vet kalisi Tivar Tangi Balitkhel Kharkalai Megbal Kunj Alizai para chamkani lepen karman malom anta indang pon bomsi kacharbo nangdo bomlo Bangso kacharbo hut ka phiri mimi arisin kang tang lasonsi hele kaman pen danglok rocket launcher hai hui pen cheteng kheng lopusi te bok het ki thek dun longa tum pen than pon Bangso jok hiti kulat pen danglok school college do anta inghap etlo lapen towar pia long nat pacheleng long le det an pinlo Monsam kapathir jia phan armu okso Raikom Saiki pale damsi ahabar alongamasi Pacherai dam thiblo pusi law and order asai hempen pangdak pon International Desk Report KTV News Pinia Berta ke Lansi Kangton pon iklo domi thak me kardong